Jidher ċar li ż-żgħażagħ Maltin mhux qed tinteresshom xejn l-iskema li ġiet imnedija mill-Ministru ta' Traffiku Chris Bonet. Buħud jenfasizzaw li l-problema hija nuqqas ta' investiment fit-trasport pubbliku. Dan hekk kif Transport Malta għadha kemm ħarġet skema li permezz tagħha iż-żgħażagħ li għandhom inqas minn 30 sena jistgħu jażlu li jirritornaw il-liċenzja tagħhom u jingħataw 5,000 euro kull sena għal 5 snin. Intant din l-iskema ma tantx tidher li niżlet tajjeb maż-żgħażagħ hekk kif Vox Populi ħejja l-Journal Times of Malta fl-Università ta' Malta kienu bosta studenti li jikkritikaw din l-iskema u li ħadd minnhom għadu ma applika għaliha. Buħud itennu li mhijiex wertit li trasport pubbliku f'pajjiżna mhuwiex effiċjenti li jixtiequ jżommu l-liċenzja tagħhom sabiex ikunu indipendenti li mhijiex inċentiva biżżejjed sabiex wieħed jirritorna l-liċenzja tiegħu fost numru ta' raġunijiet oħrajn. Bis-sentiment espress ikun dak li anke jekk iċedu l-liċenzja, xorta waħda ser ikollhom joqogħdu fit-traffiku għal sigħat twal. I don't think it's enough of an incentive to get rid of the license in this country. Għax per eżempju in another country, like if you lived in the UK for example, like if you're in London and there's a metro, that's a good reason to give up your license. But here there isn't that. We only have cars and buses. And I'm fed up of buses. I like the independence of having a car, especially here in Maltese Island. So the public transport is not exactly the best. No, I'm not willing because the infrastructure makes me rely more on my car than public transport. No. Why? It's 25,000 euro. No, I would rather have my own car and avoid the transport of the Tallinja again. It was horrible. So the money it's not big enough or you want more? No type of money would be incentive to lose my license. Dan kollu jwassal għal konklużjoni waħda li din l-iskema mhijiex se tkun qed ittaffi l-problema ta' traffiku li għandna f'pajjiżna. Anke minħabba gvern li għal dawn l-aħħar 14-il sena żied kemm felaħ il-popolazzjoni u ma nediex pjan ċar għal trasport tal-massa. Tant li fl-aħħar budget li suppost kellu jkun l-aqwa wieħed fl-istorja ta' Malta tefa' kompletament fil-ġemp din il-problema kbira ta' traffiku.